pozdrav ljudi svima, evo nas ponovo u novoj epizodi. Danas ponovo igramo na Skill Areni i vraćamo prezentaciju organizacije koja se zove BCC. Znači, kada uđete u organizaciju, ako prođete test i to sve, spomenut ćete se ovdje. Evo, znači ovakva je baza. Ovdje imamo naš sef. Stanje sefa, evo vidite. Znači imamo ovdje za oružje, to samo lider može uzmati. Imamo ovdje neku prostoriju, ovdje imamo TV, ono grickamo, jedemo. Znači da vidite, ovdje lider stoji, idemo govori, ono bude test. Mislim, ne testa nas ovdje nego na nekom drugom mjestu. Kad je... To jeste. Imamo ovdje streljanu. Kad izađemo imamo ovakvu zaštitne zidove. Imamo helikoptere, 2 Infernosa, 1000 patriota, ne baš 1000 nego puno, imamo limuzinu, Turismo, Bullet, NRG, Burrito, Sultan. Onda dobijem slučajno copyright. A vidite, imamo mnogo slavnih auta. Imamo i brodove, čak ovaj brod tamo vidite. Stvarno dobra organizacija. Ja mislim da to nije naš brod, nego... jasno da ste se... koja si organizacija POZHT. Malo da POZHT. Kočko neće, briga me. Stvarno dosta smo ovakvi, vidite, članovi. Znači danas primimo radnik, ja sam tek level 1. Vidite. Sad ću vam pokazati kak je šverc. Ovdje vam je baza. Vidite, Los Santos, malo bliže Los Santosa. Laganici. Report. Šverc. Malo je test teži. Vidite, kupio sam i... Vidite koliko imam pare. Kupio sam LG, predao sam Jester za... Možda sam snimio, već ne znam. Kupio sam LG Extra Auto. Ja sam trebao tamo, znači šverc nije baš dug. Dobije se 300 grama. Po švercu. Dnevnica je 8 kg droge. To je za 7 dana morate donijeti 8 kg droge ili 1 kg maca materijala. Ono drogu donosim. Što još? Znači, baš su ovi danas, baš se tražilo da se uđe u BCC. Idemo na zone, ne baš toliko često. Idemo svakih možda
15 minuta, 20-30 na zone. Mislim, ne idemo skroz često, razumijete, svaki sekundi zona. Svako, ako bi stalno bilo zona, da idemo, ja bi odmah izašao iz BCC-a, znači bilo kako. Zato ovo je sad dobro, znači nemamo stalno zone, a nije ni da nemamo nikad zone. Imamo mi zone, ali ne baš često, svaki sekund. Ja bi odmah izašao. Ovako mi se sviđa. Zato ne pucamo toko pare, razumijete. Sad, ja sam bio u Detroitu, brate, ja sam se pukao 300k za pola sata. Stalno kažu, ajde, idemo zone. Pa, brate, više jebala zone, znači ja mislim da je taj lider skinut. Došao drugi lider. Ne znam kak je ovaj lider, ali bio je jedan drugi lider, nije bio ovaj Wolf. Znači, znam da nije bilo Wolf, bio je neki Aldin, tako nešto. Brat stavno nas tjeruo, TeamSpeak, brate, psuju. Tjera nas da radimo, ja sam zato izašao, imao sam kaznu od 12 sati da ne ulazim u organizaciju, ali nije vezim. Pa sam prošao test za LCF, pa imao sam kaznu, pa nisam htio da plaćam puno para za kaznu, pa sam ušao sad danas u BCC. Nadam se da će ostati ovako i da, nadam se da će ostati ovako. Evo vidite šverc. Stvarno, brate, bilo je dosta zabancija dok nisam snimao. Prvo mi nije radio GTA San Andreas, pa nešto sam morao sa Windowsom, pa bla. Bukvalno očajno. Prvo sam klip, ne znam da li će izaći prvo klip kako se snaći na forumu Skill Arene. Kako da se naći na forumu, na primjer kako da dobijete nešto. To, napravio sam klip, ali ne znam koji će prvo izaći, ovaj ili taj klip. Sve sam objasnio u tom klipu. Nadam se da sam objasnio. Kupio sad za parking dan. A brate, sad dok dođemo da tam. Znači na drugom kraju je Las Venturasa je šverc, a na drugom kraju smo mi. Pa tako. Znači ja obično malo ušao sam, malo smo išli na rob. Malo to. Kad uđete na organizaciju, ako znate pravila, uđete na TeamSpeak kad bude to. Trebam 25 GRS. Valjda tako je valjda bilo, ali ne znam sad. Ja treba 25 GRS. Univerzit burrito. Ja sam ušao sa 21, bilo je 20 GRS. Ja sam ušao, ako mi izbacu nije veze, barem sam snimio klip da vam pokažem kako to djelam, a nije još da radim PG. Ili RP šta god. Lijepo ću si ići ovako, nego da tamo na stepnicu. A bukvalno to je to što se tiče šverca. Pozdrav za Dušan Obradović. Znači, pozdrav sam te. Velik pozdrav za Dušan Obradović, on mi je ubacio me u organizaciju, on je lider.
Ne znam da li još nešto što trebam još da snimim. Mislim da to pokazao sam bazu, imam dosta auta. Toga, kao što sam rekao, pa mi se vidimo u idućoj epizodi.